Khaile sopite ho sopino chu tuni kho chun pung khat lati achun Ahmedabad na pan Dimapur Nagaland ahung lhungtan mihim tam ta hen ngai lut na zalin tompon aki chaiwin na lam tovin sopino ho to on the way Manipur kuki land an jut lai ta wahin zan lang pungget pungko teng thlung diwen thut akimo in hichlai hi aile kuki dolong khwa na lam to now video a he ni pi ho han angai lovin isai nawo ipin pi bang bang igel che wen lungmon ma ma jengen pathen na yom pi ta ho khaile ki man cha na ho video ta na ve chai ke yo hitin ang thun dan ho ni ho lim na ho ana bew ole video ha ban banen na bew te mi heme tamma ma jengen Nagaland sung Dimapur sung ti ta lo Manipur langa panang mi tam ta chi a hin na chi ambulance sa hi a hin po thung kai lo e so pino Lamnunthem singson he Quite a good number of leaders who want to speak. Due to time constraints, we have not is sunga media lin ng hangovin aho lemovin ei support na beti vet sana namo hanong bol thai sunin pitin mi pi mai ja hin holim na nei jengoven na alang kana oi mo dei povin kuki tiu yang yo tenga chanam kana min phat na hetai tua hi kipo phe ya heta in mi tam ta gari tia ki sim siang pon ki zot jeng oben ama ngwe lut nai lut na zalin so pinu ngai lut na zala mi hem tam ta hung kal songin ki pa ma jeng thai yang om thai jengen ngai lu vin i photo wati mit ta yang mu jeng thai he pathinen phathai bo pe han nang ang tha thai lo ho zo se chungai jong ti pha tu kan sajin lung hem pe wati chu pung do jeng ve gari atam je hin ki kino thai pon Dimapur taong sungai ti ha ki zot je ngai hin nunglam malama chi hi mi tam ma vin wal mo po hutin
Manipur lang ahin kuki lam Nagaland lam iti ay miti ay kilung to dan he tu chung hibang niasat wa nga mihem hizat iga kisu to hi langkan na pathin ka thang va kingai lut naw vet sa na hi Kecilai na kona ay baka ipatwa pinan ko din. At lagi lang ko tanang ang siya kita. Tunay ni konsen kaya bakay ng madumon at agawin ng siba. Kalawati ngay masunde do sinon hu tamu At ichila yung hi airport ko mamahin na lajin si along kipat do masang video hi ane biahutin cycle bolkil malaki maida mo so bitya ho walmo pote ani sung mite ho ngamin kami nam lam kai ho CSO lang nga kuki sung amin pay mo ta at tahon ng hung observe ng kipatu kan sa yobe Okay, hanggang tua hi chomkhat mi pi holim na ngai kit duhin Dimapur sunga mi bol thei airport authority lang to kisaya holim na nei nom ho mi hem tam ta amen ama ho holim na chu abona kan pai zo lo ding hin ei kham khamen naw khat kan ko ye ana ngai yut as I proceed on with my message, I would like our please come and take a seat. I've not written anything, but the words spoken will be spoken from the heart. A message, it's a truly tragic day. I, on behalf of Western Naga Youth Front, tua hi airport na hi isopi no he lunghem na thu po na thu asai lai ta he lam kai lang ako na gintat sangin polwai alin anlal abol thei airport lang ki pe hon jong ai lung 7 ai ngai lovin ai po nat hu wati ju kan pom do si zo zo teng la ki tol kin tin kuki dolong lam hi chom khat program kit he asa thei ang na viavin nang kiman cha tan hau kang po pi he la punggit un po dan hung tum do he that even despite all the problems people can stand, and she has shown us. That's why we stand over here, the Western Naga Youth Front, and as a human being, we like to give a condolence message to the Pirin family that they have not lost only their child, but we have lost a very hardworking woman, a very hardworking youth. And I would also like to say this very word, that under the parent district, we, the Luong and the Kuki, we share a good bond. And it feels like not only the Kuki community has lost a sister, but we also feel that a Luong sister has no more in this very world. So taking this time very day, a message to the parent family is that all the Naga youths are with the family. And a message to the sister, my dear sister, we have not met today, but one day. So piula now, so pino, ji agala pa na hong kalsong mi matamma ma jengin tun ni khwa hi kaga moding hi pon kaga khuding hi ti mi matam tle jengin lungmo naw men anu ding igel long la ki paum chomin ama he ho thei ta hi jong la tun ni khwa tu jan jana kang po piong ki potong te ngai nu te hon pon khu lai tau hi video ga velau chun me hem tamma ma jengin lam ka khopi langa public ground nga kin la dang om ting ki su khom kho bang jengin tu chungai so piniu ei da hla no the thiam hin
nam sung wa chanam khat na ki to na le ki kan khom na hen pulut hen lang khonung ting koi cha koi na alien hen nang nyau he jong thina man na nei gam danga wang sit to ho jo se jong tu chu ngai so pinu ngai lut bang wa ki ngai lut so kai dewa thu pi pe na he mi hi ahung nom atam dan chu alang khana hi chilaya sot thei hi lo je vin aga hom lo yang omati thu akizan hi jong la ingai lut nau pa tu hin kuki dolong ka hin phawen kuki dolong a isopi hoven so pinu lungdam sa po na khu pe ro he gari he tamma ma jengin kangpo pilanga pa na sopi sanggam namsunga lamkai alin alal chula emi youtuber ho ahi ven mi hem jang tam ta ahungen Nagaland lama parang azoi thai tam pitan kizoi ahi in lungmon aomin itabanga gari cham hel minister hunga bang jengin sopi no alang khatna wang set na hita jong la ngai lu atamin an sung mi tia degin nang lungmon aomin chula khat dingin dong avat lom thla jengin itia pan ila jengowa iki tho khom jengowa akapte ki ka hu jingulawang kuki nam sung he i ten jong koi man su chimit zo ponte ti hi phong do ve ga ve lau chun me hem ki gol dim jeng Cái hồ này cũng sắt rồi lại ôn gì trong cái quầy là đang đang những cái mà cái loại nằm ở cái bún phần điểm bằng chỉ bạn so pite ho Manipur langa kangui lama ho zo sen dong khadong ne na lam to hetin punggit pungku la ve long lung ding ha mo he so pi ho he Ken ke mulbom